U rudnicima Mrko Uglja Banović nastavljena je praksa upošljavanja radnika koju rukovodstvo ovog rudnika kontinuirano provodi zadnjih preko 10 godina. Na javni oglas raspisan 3. februara ove godine aplicirale su ukupno 1664 osobe. Nakon pregleda dokumentacije, bodovanja komisije, intervjua i psihotesta sačinjena je konačna lista onih koji će nakon ljekarskog pregleda u ovom kolektivu zasnovati radni odnos na određeno vrijeme. Ukupno je primljeno 243 ili 4 uposlenika, od toga je negdje preko 100 za podzemnu eksploataciju, zatim za željeznicu, vozači za površinsku, logeristi, elektromehaničari, bravari, tokari i tako dalje. Svih struka jednostavno primano, ali isključivo radnici u direktnu proizvodnju. Da živimo u normalnom društvu, vijest o zapošljavanju radnika bila bi udarna u svim medijima. Prijem radnika u banovićkim rudnicima od početka su pratili negativni natpisi i komentari. U svakom slučaju predizborna kampanja je počela i to otprilike prije 2-3 mjeseca i naravno mi smo očekivali od strane opozicionih partija da oni polako da su nezadovoljni, da pripremaju teren i tako dalje, ali riječi koje su upotrebljavali zaista su ponižavajuće, fašisti, podrumaši i tako dalje. Znači, bez apsolutno ikakvog dokaza, bez išta jednostavno se optužuje rukovodstvo rudnika koje je transparentno, znači i raspisalo i provelo proceduru. Prema riječima direktora Čergića, u uvjetima kada niko ne prima nove radnike i svi očekuju zaposlenje u rudniku, jednostavno je u ovom slučaju bilo nemoguće udovoljiti svima. Evo da izdvojimo jednu kategoriju, elektromehaničar, 170 kandidata na 7 radnih mjesta. Jednostavno nije moguće udovoljiti svima i naravno da ima oni koji su nezadovoljni i koji čekaju i 10 i 15 godina, ali evo da krenemo od tog elektromehaničara. Mi smo možda za ovih 10 godina primili njih 10-15. A evo vidimo da ih ima 170 da ih je konkursno. Oni jednostavno ne mogu očekivati da mi kažemo primamo 170 elektromehaničara. U rudnicima Mrko Uglja Banović od 2004. godine ukupno je primljeno 1530 radnika, od čega su 130 djeca šehijskih porodica i porodica poginulih boraca i preko 680 demobilisanih boraca. Ovo je još jedan od primjera da u ovom kolektivu posebno vodi računa o osjetljivim kategorijama.